Pozdrav ljudi i dobrodošli u još jedan video. Danas igramo igricu po imenu Coin Master. U ovom videu ćemo da prijeđemo prvo selo koje je Vikinško selo. Način kako da zaradimo pare da bi izgradili ovo selo i kako bi progresovali kroz igricu jeste da igramo slot mašine i tako dobijemo pare, napadamo druge ljude i da im krademo pare iz njihovih sefova. To jeste nije sefova nego rupa u zemlji.
I to bi bilo to za ovaj video. Ako ste uživali, molim vas da ostavite like, komentar, da favoritujete video ako već niste i da subscribe-ujete ako već niste i vidjet ćemo se u sljedećem videu. Ćao!